ҳар як кӯдак дар зиндагӣ орзуву ҳаваси худро дорад. яке мехоҳад омӯзгор шавад, дигаре табиб ва дигаре муҳандис ё ҳунарманд. аммо ҳастанд кӯдаконе ки аз овони хурдсолӣ роҳи пуршарафу пуифтихори варзишро интихоб мекунанд, роҳе ки дар баробари шӯҳрату пирӯзиҳо заҳмату машаққат, сабру таҳаммул ва иродаи қавиро низ тақозо мекунад. варзиш на танҳо василаи таҳкими ҷисм, балки мактаби тарбияи шахсият, ҷасорат ва ватандӯстӣ мебошад. маҳз дар ҳамин мактаб инсон меомӯзад ки барои ҳар як дастовард бояд заҳмат кашид ва барои ҳар як орзу бояд мубориза бурд. қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо низ аз ҷумлаи ҳамин гуна наврасони соҳибмақсад мебошанд. ду бародари наврас, Билол ва Рабонӣ Мадиевҳо, ки аз синни хурдсолӣ роҳи варзишро интихоб намудаанд ва имрӯз бо тамоми ҳастаи худ барои расидан ба қуллаҳои баланди муваффақият талош доранд. онҳо ба яке аз намудҳои машҳуртарини варзиш, гӯштини ҷудо рӯ оварда, рӯз аз рӯз маҳорату таҷрибаи худро сайқал медиҳанд. барои ин наврасон ҳар як рӯзи тамрин қадаме ба сӯи орзуҳо ва ҳар як мусобиқа майдони санҷиши иродау матонат мебошад. муҳаббат ба варзиш дар қалби Билолу Рабонӣ тасодуфан пайдо нашудааст. ин шавқу рағбат аз муҳити гарму солими оила сарчашма гирифтааст. оилае ки дар он эҳтиром ба варзиш, меҳнатдӯстӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ҷойгоҳӣ махсус дорад. бобои онҳо ки худ дар гузашта ба паҳлавонӣ рағбати зиёд дошт, аз хурдсолӣ набераҳояш ба онҳо нозукиҳои гӯштинро меомӯзонд. шавқу завқи падари ман ба гӯштин хело зиёд аст ва ману бародарамро дар гӯштин дод ва ҳамон муддат 5-6 сол шудааст ки мо машқ кардастем. шавқу завқи гӯштингирӣ мо дар авлоди мо Искандаршоҳ Раҳматуллоев буд. хеле ба шумо маълум аст, якмин чемпиони Осиё. анаму тағои мо буд. баъд ба мо омӯхт. чӣ хеле ки анаму моро тарбия кард, мо ҳам низ набераҳои худро ҳамон хел тарбия кардем. бобои ман аз хурдсолӣ ба ман бо бародар хурдиам ба ҳар гуна усулҳои гӯштингирӣ нишон дода, ба падари ман аз синфи яким манро ба варзиши гӯштин бурд. ҳамин машқҳои оддӣ, ҳамин суҳбатҳои гарму самимии бобову набира ва ҳамин муҳаббати беандоза ба варзиш оҳиста оҳиста дар вуҷуди Билолу Рабонӣ орзуи паҳлавон шуданро ба вуҷуд овард. падари онҳо низ вақте шавқу рағбати зиёд ва истеъдоди фарзандонашро мушоҳида кард, тасмим гирифт барои рушди ин қобилият шароити беҳтар фароҳам оварад. бо ҳамин мақсад нахуст Билолро ба толори варзишӣ назди мураббии соҳибтаҷриба Саидмуроди Олим бурд, то ки таҳти роҳнамоии устоди кордон нозукиҳои гӯштини ҷудоро аз худ намояд ва барои расидан ба орзуҳои бузурги худ қадамҳои устувор гузорад. Билолҷон Мадиев 6 сола буд. оварданаш падараш ба шавқу завқи зиёд, аз ҳамон кӯдакиш бачаи чусту чолок буд, фаъол буд. мо ба ӯ кор кардем, то тӯли 6 сол шид мо қатъио машқ мекунем, тамрин мекунем, ёдаш метем. дар мусобиқаҳо аз ҳамон кӯдакиш, аз синфи якиш, 7солагиш мо шурӯъ ба мусобиқаҳо кардем. фаъолона дар ҳар як мусобиқа фаъолона иштирок мекард, фаҳмиши хуб дорад. то ҳол мо бо Билол мусобиқаҳои шаҳрӣ, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои берун аз кишвари байналмилалӣ, кишварҳои ҳамсояда баргузор мегардад, иштирок мекунем фаъолона. шояд ҳамон рӯз барои бисёриҳо як рӯзи оддӣ буд, аммо барои Билол оғози роҳи бузурге гардид, ки имрӯз ӯро ба майдонҳои гуногуни варзишӣ мебарад ва дар дилаш умеди расидан ба қуллаҳои баландтарини варзишро зинда нигоҳ медорад. қадами аввал дар роҳи варзиш барои ҳар як наврас ҳамеша осон нест, зеро мутобиқ шудан ба низоми тамрин
اجروی مشق‌های جسمانی و رعایت طلبات مربی از هر کس اراده قوی و صبر زیاد را طلب می‌کند. اما برای بلال این مرحله چندان دشوار نبود. سبب هم معلوم بود. او پیش از وارد شدن به تالار ورزشی الکی در محیط اویله با بعضی اصولهای اولین گوشتین آشنا گردیده تا اندازه خود را برای مشق‌های جدی آماده ساخته بود. در همین طولی که ما 6 سال 7 سال شد ما با او مشق تمرین میکنیم، فعالانه در مشق و در تمام چاره‌بینی‌ها فعالانه اشتراک میکنند. پدرشان همه وقت از پشت پسراشون نظارت میکنن، ذوق دارن، شوق دارن که بلال جون آینده مدال‌های کلان نورس‌ها تا کلان سال‌ها همه خیلی چی دارن؟ هم مدال‌های مسابقه‌های سطحی بلنده به دست بیارن، آینده پرچمبردار ملت دولت ما باشن، یک نماینده در جامعه باید خودشون نشان بدن. محض همین آمادگی پیشکی و مهر و محبت زیاد به ورزش باعث گردید که بلال در مدت کوتاه دقت مربیان را به خود جلب نماید. او با شوق و رغبت بلند هر یک مشق را اجرا میکرد، از مصلحت‌های استاد بهره میبرد و کوشش میکرد هر روز از روز گذشته بهتر باشد. زحمت‌های پیوسته و تلاش‌های شبانه روزی او بیهوده نبودند. در نگذشته بلال امکان اشتراک در اولین مسابقه را پیدا کرد. برای هر یک ورزشگر مسابقه اول یک امتحان مهم به حساب می رود. لحظه‌ای که تمام دانش، مهارت و آمادگی خود را باید در میدان نشان دهد. بلال نیز با احساسات خاص وارد رقابت گردید، اما اراده قوی و باوری به قوه خود به او امکان دادند که هنر واقعی خود را نشان دهد. نتیجه هم از انتظاری بیشتر بود. او در اولین مسابقه خود توانست همه رقیبانش را مغلوب نموده سزاوار جوی اول و مدال طلا گردد. مدال اول برای او تنها یک جایزه نبود، بلکه رمز آغاز پرشرف ورزشی و مژده پیروزی‌های آینده به شمار می‌رفت. اولین مسابقه هم در زل خودم بود. من در آنجا با 4 رقیب خودم شکست دادم و من به سزاوار جای اول شدم. موفقیت بلال در اویله روحیه تازه‌ای را به وجود آورد، خصوصاً دودرچه‌اش ربانی که هر روز زحمت و تلاش‌های برادرش را می‌دید، نسبت به ورزش شوق و رغبتی بیشتر پیدا کرد. همینطور بعد از پیروزی برادرش، ربانی نیز تصمیم گرفت که راه ورزش را انتخاب نماید. او همراه بلال به تالار تمرین قدم گذاشت و با امید و آرزوهای زیاد مشق را آغاز کرد. از همان روز دو برادر پهلوی هم در تالار ورزشی تمرین نموده برای رسیدن به هدف‌های بزرگ خود سعی و کوشش میکنند. وقتی که ما در خانه برادرم مشق میکرد و ما هم از پشت برادرم مشق میکردیم و برادر من اولین مسابقه اش را مدال اول را به دست آورد و من هم به گوشتین ذوق کرد و من پدرم را گفتم که مرا به قطعی برادرم در یک زل ماند و من در گوشتین خیلی ذوق داشتم و حاضر باشد که مدتی 5-6 سال با برادرم مشق میکنم. مربی من سرمراد علیمه باشد. همینطور بیش از 5-6 سال می شود که بلال و ربانی در یک جایگی زیر راهنمایی مربی سعید مرادی علیم بازوکی‌های گوشتنی جودو را می آموزند. در این مدت آنها صدها ساعت تمرین، ده‌ها مسابقه و لحظه‌های زیادی پیروزی و تجربه آموزی را پس سر نمودند. روز بلال و ربانی از صبح بر وقت آغاز می شود. پیش از همه آنها همچون خوانندگان نمونوی راه مکتب را پیش می گیرند.
қаҳрамонони барномаи мо дар литсеи хусусӣ эҳсон таҳсил мекунанд. муассисае ки дар баробари омӯзиши фанҳои таълимӣ барои рушди ҳамаҷонибаи хонандагон низ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. барои ошно шудан ба ҳаёти мактабии ин ду наврас мо низ ба ин даргоҳ ворид гардидем, то аз наздик бубинем ки онҳо берун аз толори варзишӣ чӣ гуна фаъолият доранд. Билол талабаи мо мебошад. Вай талабаи беҳтарини хусусии литсеи Эҳсон ҳастааст. Вай талабаи ман ҳастааст ва агар дар дарсҳо ман нафаҳмам дарсамонро вай ёрдам медиҳад. Вай хеле муаллимо ё талабаҳоро эҳтиром мекунад. Ман хеле хурсандам ки вай талабаи мо ҳастааст ва дар ояндаҳо дар мусобиқаҳо дар олимпиадаҳо иштирок кунад ва обрӯи литсеи Эҳсона литсеи хусусии Эҳсонро боло кунад. номи асми рустам чӣ будай? Рахш. Асми чӣ мешавад? хушанг бо карунаш дар таърих мондагӣ. боз ки аз давраи подшоҳии ҷамшид чӣ мондагӣ астад? Нуриддин достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ. аз суҳбат бо омӯзгорон ва ҳамсабақонашон маълум гардид ки Билолу Раббонӣ дар баробари варзиш ва таҳсил низ муносибати ҷиддӣ доранд. ҳамсабақонашон онҳоро ҳамчун хонандагони фаъол, хушмуомила ва масъулиятшинос мешиносанд. барои расидан ба орзуҳо ҳам дониш лозим аст ва ҳам меҳнат. Билолу Раббонӣ ин ҳақиқатро хуб дарк карданд. аз ин рӯ баъди анҷоми дарсҳои мактабӣ ва баргаштан ба хона нахуст ба иҷрои вазифаҳои таълимии худ машғул мешаванд. онҳо мекӯшанд ки ҳам дар ҷодаи таҳсил ва ҳам дар роҳи варзиш натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. Билолиддин ки беҳтарин варзишгари литсеи мо мебошад ва фахри муассисаи мо ҳастин ки ба монанди дигар гуштингирои зудо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷойҳои намоёнро гирифта ва шаъну шарафи мо миллатро дар ҳама ҷо баланд бардошт ва мо мефахрем ки чунин фарзандон дорад муассисаи мо ва оянда ин баландбардори парчами миллати мо аст. раҳмат ба чунин падару модар ки фарзандонро дар тамрини варзиш дастгирӣ менамоянд. имрӯз тамоми дастгириҳо аз тарафи кумитаҳои варзиш ба ҷавонон фароҳам оварда шудаанд. мо умеди зиёд дорем ки Билол боз ҳам ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. Билол бисёр бачаи хуб аст аз ҷиҳати тарбия, аз ҷиҳати таълим. яъне ки ин варзишгари оянда боварӣ дорем ки парчами давлатро мебардорад. дар ҷодаи ҷудо дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳам фаъол аст. дигар бачаҳоро рӯҳбаланд мекунад ки ба ҷодаи варзиш бисёртар шавқу ҳавас пайдо кунанд ва бисёртар тамринҳоро дарсҳоро бисёртар машқҳои ҷисмониро ба дӯши ин мегузорем ки камкам бачаҳоро ҳавасманд кунаду оён ба дарси варзиш бо як тайёрии хуб биёяну машқ кунанд аз қафои ин. мо умедворем ки Билолҷон оянда варзишгари хуб мешаваду ба мисли Теймур Раҳимов, Расул Боқиев ва дигар ҷудочиёне ки номи давлатро бардоштанд. умедворем ки инам номи давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардорад. дар зиндагии ҳар як кӯдак нақши оила бисёр бузург аст. агар истеъдод чароғи роҳ бошад, муҳити солими оилавӣ нерӯест ки ин чароғро фурӯзон нигоҳ медорад. маҳз дастгирии падару модар, ғамхорӣ ва боварии онҳо ба фарзандон заминаи асосии муваффақиятро фароҳам меорад. хушбахтона Билолу Раббонӣ низ аз чунин муҳити созанда бархурдоранд. падарашон барои пешрафти онҳо тамоми имкониятҳои мавҷударо истифода мебарад. ӯ дарки он ки варзиш тамрини пайваста ва омодагии ҳамешагиро талаб мекунад, ӯ дар як гӯшаи хона барои фарзандонаш шароити мусоиди машқ фароҳам овардааст.
امروزها ما شاد هستیم که گوشتین زودا خیلی رشد و پیشروی که در تاجیکستان عزیز ما. من در خانه خودم یک تالار خردکک برای تمرین کردن فرزندم بلال جان و ربانی جان شرایط خوب مهیا کردم که فرزندهای ما تمرینشان را در خانه دوام دهند. بعد از انجام کارهای روزمره و آمادگی به درس‌های فردا، مهمترین و دوست داشته‌ترین قسم روزی بلال و ربانی فرا می‌رسد. این هم باشد راه پیش گرفتن به سوی تالاری ورزشی است، مکانی که برای آنها نه تنها جوی مشق و تمرین، بلکه مکتبی حیات، اراده و خودشناسی به حساب می‌رود. مست در همین تالار آنها هر روز برای رسیدن به آرزوهای خود قدم‌های استوار می‌گذارند. تمرین‌های این دو برادر در دوام هفته 5 روز برگزار می‌گردند. 5 روزه که هر یکی آنها با زحمت زیاد مشق‌های پیوسته و آموزش نازکی‌های گوشتین جدا سپری می‌شود. در جریان مشق‌ها آنها همیشه با دقت زیاد و سخن‌های مربی گوش می‌دهند، زیرا خوب می‌دانند که تجربه استاد گنجی بی‌بهای است که می‌تواند راه موفقیت را برای آنها هموار کند. از همین خاطر تلاش می‌کنند هر یک مشق، هر یک اصول و هر یک دستور مربی را درست و بی‌خطا اجرا نمایند. تمرین های ما از همون پروگرام جودو از نقشه که همین جودو دارد در طول هفته 5 روز مشق تمرین میکنیم. از حالت پارتری، حالت OFP، مشق تمرین بیرونه درونه، همه همیشه با همون نقشه که جودو طلبات جودو دارد همون نقشه ما فعالیت میکنیم، در مسابقه اشتراک میکنیم. هر چیزی که لازم است در همین ساحه ما همون لازمه را ما اجرا میکنیم. ما همراه بلال. البته در راه ورزش استعداد مهم است، اما استعداد به مهنت نمیتواند به نتیجه های بلند رسد. برتری اساسی بلال و ربانی مست در مهنت دوستی آنهاست. استاد بر آن نظر است که اگر این دو برادر با همین روحیه و همین تلاش و مشق کردن را ادامه دهند، در آینده از آنها نتیجه های نظررس و دستاوردهای بزرگ را انتظار شدن ممکن است. ثمره مهنت و تلاش‌های پیوسته بلال و ربانی امروز الکی به خوبی نمایان گردیده است. در طول سالهای تمرین آنها توانستند در مسابقه‌های سرشمار شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده مهارت خود را در نزد رقیبان پرقوت به نمایش گذارند. هر یک مسابقه برای این نورسان یک مکتب تجربه آموزی، یک زینه نو در راه کمالات و یک امکانیت دیگر برای سنجیدن نیرو و مهارت خود می باشد. من نظرف عمر میباشم که طول 4 سال با بلال مدیف و ربانی مدیف مشق تمرین میکنم. او با همراهی ما به شهر تشکیل رفته و او به فینال راه یافت و او سزاوار مدال نقره گشت. این چنین دادرش هم سزاوار مدال نقره گشت و ما از او امیدهای خوب داریم. این اولین مسابقه نیست که در این خیلی
мусобиқаҳо медал гирифтааст, балки дар дигар мусобиқаҳо ҳам сазовор гаштааст ва мо аз ӯ умед дорем ки ба мисли Темур Раҳимов, Эмомалӣ Нуралӣ номбардори ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. бо вуҷуди синни хурд доштанашон Билолу Раббонӣ аллакай роҳи муайяни варзишро тай намуданд. дар ин роҳ ҳам пирӯзиҳо буданд ва ҳам рақобатҳои душвор, аммо онҳо ҳаргиз аз пеши мушкилот ақибнишинӣ накарданд. баръакс ҳар як мусобиқа ва ҳар як рақобат иродаи онҳоро боз ҳам қавитар намуда барои идома додани роҳи интихоб кардаашон нерӯи тоза бахшидааст. моҳи гузашта барои ин ду бародар боз як имтиҳони ҷиддии варзишӣ пеш омад. онҳо дар мусобиқаи кушоди байналмилалӣ ки дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. ин мусобиқа беҳтарин варзишгарони Наврасро аз минтақаҳои гуногун ба ҳам оварда майдони воқеии рақобати маҳорат ва истеъдод гардид. иштирок дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ барои ҳар як варзишгари Наврас масъулияти бузург аст, зеро дар ин гуна сабқатҳо танҳо маҳорати варзишӣ не, балки ирода, омодагии равонӣ ва қобилияти мубориза бурдан то лаҳзаи охирӣ низ санҷида мешавад. Билолу Раббонӣ низ масъулиятро хуб дарк намуда бо омодагии ҷиддӣ вориди рақобат гардиданд. дар рафти мусобиқа ҳар ду бародар ҳунарнамои хуб нишон дода бо рақибони пуртаҷриба қувва озмоӣ карданд. онҳо бо ҷасорат, маҳорати баланд ва иродаи қавӣ марҳила ба марҳила пеш рафта тавонистанд ба даври ниҳоии мусобиқа роҳ ёбанд ва сазовори медали нуқра шаванд. ин худ нишондиҳандаи сатҳи баланди омодагии онҳо ва натиҷаи меҳнати чандинсолаи пайваста мебошад. ин дастовард барои онҳо танҳо як медали навбатӣ нест. ин нишонаи он аст ки меҳнати зиёд, заҳмати шабонарӯзӣ ва боварӣ ба ҳадаф инсонро ҳатман ба натиҷа мерасонад. ман дар Ташкент соли 2026 2 май дар онҷо ман бо байни наврасони 2012-13 гӯштин гирифта дар онҷо ман сазовори ҷои дуюм шудам. ман дар инҷо мехоҳам ба мисли Эмомалӣ Нуралӣ шавам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда ба мисли он ба медалҳои тилло ва нуқра биринҷӣ расам. идеали ман дар ҷудо Эмомалӣ Нуралӣ мебошад. Билолу Раббонӣ ҳоло дар оғози роҳи пуршарафи варзиш қарор доранд, аммо натиҷаҳое ки онҳо дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ ба даст оварданд, аз он шаҳодат медиҳад ки дар оянда метавонанд ҳамчун варзишгарони арзандаи кишвар дар арсаҳои бузурги ҷаҳонӣ бо дастовардҳои нав номи худро дар саҳифаҳои таърихи варзиши тоҷик сабт намоянд. ман мехоҳам ки наберагони ман дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҷаҳонӣ дар олимпиадаҳо иштирок кунаву сазовори ҷойҳои намоён шаванду обрӯ ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. мо низ ба ин ду навраси соҳибистеъдод дар роҳи пурифтихору пурмасъулияти варзишӣ муваффақиятҳои беназир, иродаи қавӣ, пирӯзиҳои пай дар пай ва дастовардҳои бузургро орзу мекунем. бигзор рӯзе фаро расад ки онҳо дар бузургтарин майдонҳои ҷаҳон бо натиҷаҳои арзандаи худ боиси ифтихори миллат ва сарбаландии тоҷикистони азиз гарданд.